thy dying priests, for the souls of thy dying priests in purgatory, but above all, I commend to thee the priest dearest to me, the priest who baptized me, the priest who absolved me from my sins. Mauhin, Uktari, Rativa, Sativa, Smutu, now when you don't have such a state in the Chingajikia. I will read a chipmunk about the Kadena and the brokerage woman in Jowai. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. For all religious men and women who live in communities like families with the bond of love, that as the Lord loved the church and the world, help them, Lord, that we may all live in unity and harmony. Let us pray to the Lord. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. We pray for more vocations to priesthood and religious life. Lord, hear my prayer. Come and listen to me. For our priests who are hospitalized, sick, and aged, Lord Jesus, you have said in the book of Exodus, I am the Lord who heals you. Lord, grant them your healing touch, so that they may once again come to know your word, so that they may Kelawan na ketika jamin ban yasno ilang lagi ikut negeri isien kelendo kinong nesurupa. Kadang-kadang ia di baik di Umphniang resma kepada Umphniang Kongrut ya kaba puling dosa pun sa pendendam nagabentang Bynta sled Jingai di apa keluar dengan baptisma. Umensing utrai ulay udang hana. Nama utrai una penslea. Bandra yang kubur babha syaki baduk.
ulapa yang ban Spanyol balwet kedono. Ban benar ya kejingai do haki koidi. Bat ya kejing pelat ya ki bahasa aset penting. Ban benar ya kasnem jong kejing spun utrai. Bat ya kasni jong kakput. Gumba ujulan, hagasni sabar. Badulayan berkule, bala ayu ya kitab jong unang itu lupa Isaya. Ulah kule di kitab bala Shem, ya kajaka hak barat ho. Umansin jong terai udan hanga, nama ulah pensle yang banyala, ya kubor wabha hak ibaduk. Ulah ha yang berbenar. Ya kecinglah dulu haki koidi, baya kecing imat biang hak ba matlah. Berpendai dulu di itu, kiba syah penting, berpen benar ya kesenam badak hun, berdiang hun jom terai. Dia ulatli yang kita berpula air. Hai, play yang play terai kena terai yang kecing jengi, ber unang semar. Menang baik nak kini ini. Kecil kulai ini para lejak para kepala kita sedang hidup dan Alexis superior regional jauh kita sekretarian dan bagi dan berwei kita syaibu na marklem hias nama bagi yang berada di dekat air kelayupi, bersibuat di salam bani, kepi, ki brother, sister, ki katekis demi, batu joipi pranam balam, ki sunjuk kalpa, ki sunjuk kentai, ki nak ikam dan sensama kota berter, alipi kamtam ipai blay, bawan banyak, dalam bani, jadwalan bani, yang tarjumi hagal isun. Iwan hagan ijamin ban lek ini kejadian Kyrkhu Umphniang baca sentisnan hagaba mini kumkilenda niasno hau Jesus Christ lenda lamba balaan ai ni kesakramen jeng tentang kita. Gospel kebang yang sedang balik kebang dan cipta jauh lebih boleh kebang nongkrong kita beri saya lupa dan kemain ini IT balates serdok batikam bakentang bapilah yang sebha dari sini beneran ya Kris nado kesini balapan kentang untuk sote yepi bansati ya kebalang tunggu Hato pikloi berjaya ne, kumunong sama jadi maya ublay, lalba bigitnya di tujuh keris pukul, bagi kiwaipat, kitinggal yang jang kebalang, balong lu, ibaminat, banhikai, banpetru, bud ya upris, badai ulong sarai, baktidu, dan kijimpan bertoi simet, handai na berita di petim ya kimensi.
ko blame ko pa baro kajing pentingan me belaman lambang ko jome en pengkot ya kajing slot kajing swai jom kinampang tos ngap isnei kajing duai kami na kajingin topha labreng ni kepa kami ya bersih bakoi jome unang pentingan halor tani ka Umphniang kaba me la sobha batmi na kajing baplung bahkan ai pun klan biang ya kamet jemi to kajing Kyrkhu jome kandon bat baro kitu kibaen penslet da kani ka Umphniang kin yo kajing ko jingkia kin new agamet matam se ai ba en wenga ya baro kajing su kintraha baro kajing tlot jing swai bat baro kajing pang jing chia to ai ba ko Umphniang bakui jome ko trai kandong ka ba me hi me Kyrkhu na Bynta jungi ha ka keteng jong trai jungi Jesus Christ ubaim sencha junam la junam amen. Kupra bagi Togi Jowai hopefully upang bawah barang. Bantu kubat penggentang ya kali Umphniang. Nang ba itu kibaan sa pensle ya kamet tuki kin yo jing penslero hagano ba kilong mabidor bagyo ya kali sispa jo biblay. Koblay mera ay baro bikin roy bikin janay mitsin. Top niyan subhay kalu kadem kabag barang ka ay kami sa bikin men ng ba kasur jongi. Day mamike hagpasang balang hukum niya kandaw bagkan kami iding basay kisap. Ba abday jungki lami iding olive kiba ay narani ka Umphniang kaba ngipin dankam bat pengkret ya gede ke Krisma. Dasi siya udabit da kemse betul lupa. Badak bayo lupa yang sakramen jom bejing ai jombe. Ulakan kuban pensle hikmat jomi da ki ka Umphniang agaba pencutom ya kipop kisang jom kepertai da bejing slegum kaparo kalau berperai bejing suk kebalawan biang hakapertai. Lambang telat ding odip. Lapan lupa ya kebat mensa ai hati berdiri. Ya ini lapan pura hak ya kebabian. Lambang kita kisim di bapa. Hamba enda lasakut. Da ki baptisma ya baru kipop salet. Ya kecil penslet. Ya ini Umphniang. Kapun kemen pensyai hidup khmat jeni. Nangka mila ai hukum hau masa sucakri jomiru. Bayaw aron waraju ubara sumchwa daga unpen kentang do da papensle da gani ko Umphniang la pendar Burom shisho ya gani ko Umphniang aba kon jome Jesus Christ trai jungi ulada wa ban pen baptis yo hagawa Jordan da Yohanes bat nanta mihi nda lapha nagreng ya umense bakut hagador jong kaparu mela penraya dak kasaki jong kasur babur ba me sabha ya ko nawarwe jombe ba mela peti shai ba me lamajur ba en pensle ta Umphniang jingmen ya u ba ya ki para ju kumba debit na penrang ya dijingi jong hukum unang itu lupa. Or please extend your hands to this oil. Namarkatan ni kepadit kami. Yagni Umphniang bangla tham. Men sobha bantung koi. Da kejing Kyrkhu jome. Ba enpenrung. Ya kabor jong bersim bakoi haka. Da kejing play. Dan jong kabor jong kurisuku jome. Ubah hakaten bakoi ju. Ka Krisma
kayo yang keteng jongka pada kebami pensle eknendo kisi kinang itu rupa batu mampir jombe to penskhem yo krisma kebami latau bahkan long kesakramen jong kecipenim bagi im bajanai nak beta itu kebadan sekal kemai lang baga baptisma to ai pada endala penkentang dan ne kecipen slek bat hang bat penduk no ya gedingdot jong gedingkan nongkong kin kelalong katempel jong Burom jong me bat kin sing yubi dan gedingim kabakoi to ai ba katkun kesakramen bamilabo kin yo ya keterdan nong sim nong lendo bat nong itu rupa bat pelong iki dan jan kon bat jong geding bom yak syu You are Domin, tus nabis nekutran. Nakabentuk iat katikis, kirang babalang ikmi balang, bat baro kinong tre balang apo kajwai Diocese jongi, tongin yaduai. You are Domin, tus nabis nekutran. Nakabentuk kajing suka kapate baro kowe, balang bajong kajing su, ngipyo ban menilai lui, klem kanu kajing siir jingma, kam tam hapori India bai jongi. Tungin yaduai. You are Domin, tus nabis nekutran. Hagum kane kasni Kyrkhu Umphniang. Hiduai kapang nakabenta baro kilindo bi japo kajwai Diocese jongi. Ba makiru kidei tang kibriu kumangi. Goblin, Melaman, Bagel, Dodger, Kisatri, Hagaduan, Bakoi, Batipai, Tome, Those Saturday, but I, the board of Nikia, Bagel, Junkie, Chatri, Jome, and Pensavai, Mablebo, Batan say, a pork to me, Yarusa, Obanechi, Juno, Thou Prisutrai, Jungi. Putrai undan rekat bati, Rekat batiru. Kentiyaki doro. Nama Putrai kepati kene, malam juk bersih, mensohat buku ini Jingai, dibantu menerapkan tentang iki. Bagi kelalang kamet berkesenam yang terakhir ini Puji Yesus Kristus. Berhukum ini penting minta dari kiwaya. Nama puji apabila lagi nahu ulat siapa pu terkait puji berwai ku ulat dia berhai segera luar. Sosim bertuhan beri ibadah. Nama ini terang metna. Ya Tuhan IT lagu kita suci. Maka juga program dari bank bercipta kekuli, menunggu ini, berwai kekubel air dan sinar uang. Kosim berkodi dari ibarat. Hamarat ini dalam kuri terpesan jangan ditang semai terbang syukur ya penuhi nanti kita sofi tenang kita kubur nanti kita disimak bagi kau kedai ini menjadi PARISH
Father Yonis Fatma, Father Anthony Lushai Malang, Father George Shani Mantoy, Father Motau Renat, Father George Medical PARISH Umphniang, Father Kodi Umulam, PARISH Umulam, Father Kodi Kyrkhu, Father